Znači, snima se šut. Moj ljudima navdan mozgo što ima kako sta sam dobro, hvala na pitanju. U ovom videu Crtko vaš, haha, šuti. U ovom videu nastupa Crtko vaš, a.k.a. kompleksaš. Kao i svaka druga normalna, nenormalna osoba, volim vikinge, volim samuraje, volim indijance, kaj bojce, volim marince, neke nešta. Agresiva, udriga, ono. A voliš li Spartance? Spartance? Pa volim sebe, to jest volim Spartance. Kako si ti Spartanac? Fina baba Milionaides. Kad ulazi u kuću razbije vrata nogom, dere se Sparta. Ali u ovom videu crtam vikinga. A vikinzi su, zna se, hladna verzija Spartanaca. Samo Valhalla i malo Tana halva. Crtam Ragnara. Lothbrok. Where is father? Tišu. Jesi li gledao seriju Vikinzi? Nisam. Jesi li gledao seriju Vikinzi? Jesam. Ragnar je glavni u toj seriji. 2-3 prve sezone, poslije ovo ono, hajde sad da ne spoilerujem, ubiju ga ovo ono, da ne spoilerujem. Ali pošto si gledao, znaš koliko je Ragnar ljudina. Čovjek je ljudina. Jes 2-3 u duši u kurve nake, što su mu drogu donosile, omakne se svako. Znaš kako je čovjek odglumio Ragnara. Halo, spusti šapu, slušaj vam. Čovjek žmireći Ragnara odglumio. Ali je Ragnar ljudina, ba. Ragnar ti je nešto nije. Osvojio, pokorio države, napravio djecu. Prešao na drugu vjeru pa se vratio, pa neće da ga primi. Ragnar ti je bio obični viking, kuća, žena, ovu, ono, posao, to jest urat iz rata, ono, posao. Al tam ga vam ga, ima u njemu nešto vrvi, neki crv. To je taj King DNA. A žena mu Lagarta bila. Al tam ga vam ga, dođe naka mlađa, on sa njom napravi još koje dijete. Šta ćeš? Malo je to u njih tako bilo, znaš, ovo ono, kupaš se ispod vodopada, naiđe devojka, ovo ono, i dijete. Ali čovjek je nosio seriju Krkači. Meštava serija bez njeg ne valjala. Imao druga Flokija, ali Floki je ono skroz lud. A opet ko je malo i mudar. Floki je dobar sam kad je Ragnar lud, da ga smiri. Čim je Ragnar normalan, odmah je Floki lud. Pa ga Ragnar mora smirivati. Ali Floki je lud. Sikiricu nosa naku, recimo šta odmah u meniskus te sikiricu. Biži ba. Dobra serija, Viking. Ali ne možeš ti Ragnara nacrtat ono sad da je normalan, sjedi kod kuće. Možeš, ali to je 16. slika Ragnara. Kad prvu sliku crtam Ragnara, crtam da je krvav. Znači mora imat ono krvi po faci. Na seriji je znači krv do koljena. Ko ne voli te prizore, nije baš preporučljivo. Nije sad da ja volim, nije niko, nego eto gledaš seriju pa po jednom trenutku se krve ljudi lopatama, kažeš sebi, a daj ba, nisam uplatio horor da gledam, ali šta ćeš? Tako ti je tad bilo, Igore, pusti, biži. Kad je borba, uvijek u Ragnara faca krvava. Odmah mi je lav došao krvav, ono kad jede. Deru onu hudu zebru, šuti, pojedošao je guz, i on digne glavu, ono sve mu krvavo, u lava. Brkovi, brada, pola lica krvavo. To je taj King DNA. Ta veza između ljudske životinjstvosti i životinjske ljudskosti. Htio sam to da naprvo vidiš Ragnara, kad vidiš Ragnara, kažeš eno Ragnar. Onda na drugu vidiš dole lava, kažeš eno Ragnar. Pogledaš gore u Ragnara, kažeš vidi lava. To kad sam sve nacrtao, gledam sliku i dolazi mi King DNA. I na kraju kako da crtam Ragnara bez snijega, ono malo ko snijeg, pahulje. To. Imaš neku ideju, neku želju, nekom poklonu, nešto, hoćeš da ti ja uradim. Dobro, morat ćeš on sačekati, jel ti problem, nije problem, hitno mi je, dogovorit ćemo se, uplatiš duplo za dan ti nacrtam. Ali brate, ima neki redoslijed. Na Instagram se javiš, kompleksaš ili kompleksaš shop. Dobar dan, kako ste? Htio bi to, malo da su slike veće od 16 piksela, ne bi bilo loše, ali imaš 2 piksela na slici, šalje, nije problem. Radim ja i restauracije slika, stari. Skoro radio čovjek u jednom restauracije,
2 slike mu odradio. Mutne neke stare slike po 100 piksela imaju, daj ih vam. Šta daj ih vam? Kako znaš da mi u dede bio ovakav nos, ne vidi se na slici? Ne vidi se na slici, ali vidim ja na očima. Ima ljudi me čekaju za crteže, ali polako bit će. Dogovorimo se mi do kojeg datuma treba, razumiješ me? Ali stvarno niko nikad ništa nije prisruo. Ovo sam ja sebi za dušu crtao. Hoćeš ovu sliku da kupiš? Dobro, da vidim koliko imaš bubrega. 2, aha, idi jedan prodaj. Možeš ti nju kupit. Ako kupiš, postavit ću ti i narukvicu onu na meni, što je. Sad ovi ljudi što čekaju narudžbe mi psuju mater što crtam sebi za dušu. Ali šta ću, moram, zato još od mene sliku. Koliko god posada ima, ne znam šta, da gori sve. Čeka da sebi za dušu nešto nacrtam. Da nama, molim te, da moram ono sad klinički crtati. Ako ćeš klinički da ti crtam, nek ti robot crta. Neki dan crtao sebe ko Spartanca. Ne znam, bil vam to uopšte pokazivu. To sam ono baš sebi zadovoljno. Ko na 300 ono, ali poslije borbe stojim. Kiša po meni pada. Para evaporira. Ja gledam. Pravo stojim, štit mi u ruci, u drugoj mači. Kad si ga spala? Kako sam se krvio s onim nekim ratničićima. Neki div naletio, pukao me nekim buzdovanom, skinuo me onu kacicu. Ali ne veze. Strijelu mi zabiše u plećku, nema problema, idem sa strijelom u plećici. Stojim, krv iz mene lije. Nisam ni tužan, nisam ni sretan. A slika se zove 100 ratova. I kad god pogledam tu sliku, zgotivi me. Vidi me, Like ako volite Vikinge, itd. U komentare. Šta vi volite da nacrtam sljedeće? Bilo je ljudi koji su tražili Ragnar, pa evo im ga. Nešta me Maradona goti. Maradona. Uzmi to ime sam njegovo. Maradona. Diego Maradona. Čovjek je na svjetskom prvenstvu kada je trebalo dat go rukom kada... Kome gotivi još? Gotivi me 1000 gotiva. Ali koja me gotiva isto još gotivi? Bruce Lee. Ono, vraća mi se dječje mi se gotive vraćaju. Ali Bruce Lee iz nekog ugla, shvaćeni ugao Bruce Lee-a. Gdje ti znaš da je on imao 50 kila žive vage, ovo ono, zna se da bi ga masa odnijela, ali mnogi nisu shvatili Bruce Lee-a. Fizički im je ostao kao neki fajter nešto ovo ono. Bruce Lee je malo dublja stvar. Uzmi malo neke njegove kvote pa razmisli o njima. Biće ti jasno o čemu pričam. Znači tako like, komentar tamo na Instagramu zaprat i komentar koga vi volite nacrtati. To je to, moj ljudi, moj nabudan mozgovi. Budite mi dobro. Poziv Bože.